اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل الفكره التانية على التوالي للبطرمانات. احنا كنا عملنا اول كرافت للبطرمانات، والحمد لله اللي هو نال اعجابكم. النهارده في فكره حلوه جدا برضو هنعملها بالبطرمانات، بس مش ببطرمانات الازاز، ببطرمانات بلاستيك، وكمان هنلعب شويه كده بالخشب والنجاره. يلا بينا بقى نشوف ادواتنا اللي هنستخدمها في الكرافت بتاعنا. هنجيب انا جايب بطرمانات اللي هي البلاستيك دي بطرمانات بلاستيك مش ازاز، كانت بتاعه بن، وهستخدمها معاكم. ممكن نستخدم العلب الحديد كمان لو انتوا عندكم العلب الحديد. انا لقيت عندي شويه من الخشب كده، عشان ده مكتوب عليه رقم. شويه من القطع الخشب بالمنظر ده. فانا جبت كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 قطع من الحجم اللي احنا شايفينه ده، وابتديت اعملهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كده 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 اكنه سلم. هوريكم برضو هنعمله ازاي. ومعانا بقى البلاستيك الابيض. لو مش عندكم بلاستيك ابيض ممكن معجون، بس البلاستيك لو دهناه كده من غير ورنيش بيثبت اللون، ولما نيجي نغسله بيثبت اللون. اما المعجون لازم ورنيش مائي علشان المعجون بيروح. وطبعا معانا الشاكوش بتاعنا الهامر، ومعانا من المسامير الطويله دي. وطبعا الالوان بقى اللي احنا هنستخدمها، جيبوا اللون اللي احنا نعمله واللون اللي انتوا عايزينه. معانا الفرشه او حته او سفنجه. هنجيب بقى ايه، هنعمل السلم ده ازاي، انا عملته ازاي. جبت حتتين من الخشب كده، وابتديت اعمل كده كده، وبالمسامير مسمار هنا ومسمار هنا. بعد كده هنبتدي انزل للصف التاني هعمله كده، يعني هي كانت كده، بعد كده هبتدي اعمله كده اهو. كانت واحده كده، بعد كده واحده طويله، بعد كده واحده كده، بعد كده واحده طويله، بعد كده واحده كده، وبعد كده واحده طويله. فانا عايز اكمل بقى السلم بتاعنا، فهجيب القطع من الخشب دي وهثبتها هنا كده. تمام، هثبت قطعه الخشب كده. فهعمل ايه، هقلب كده واحط ده كده، بس الاتنين يبقوا متساويين كده اهو بالمنظر ده. هجيب بقى معانا المسمار وابتدي ادقدق لحد ما المسمار يخش كله. انا كده خلصت، عملت مسمار هنا ومسمار هنا، وعملت سلم كده. هبتدي بقى عشان اقفل السلم بتاعنا، هبتدي احط دي كده. عايزين تحطوها كده حطوها، بس انا هحطها كده اهو بالمنظر ده. وابتدي برضو احط مسمارين، مسمار هنا ومسمار هنا اهو. هحط انا المسمارين وهنرجع نكمل مع بعض. انا خلصت السلم بتاعنا اهو، بقى حامل معانا بالمنظر ده. بصوا، من قطع خشب احنا كنا هنرميهم. لو مش عندكم قطع الخشب دي ممكن نستخدم كرتون. لو ما عندكوش برضو كرتون ممكن نروح عند بتاع الخشب ونقول له عايزين بس الحجم اللي انتوا عايزينه بقى من قطع الخشب وتعملوه. هو بيبقى مقطعه كده اصلا عنده وبيبقى بيرميه. هجيب بقى معانا البلاستيك او المعجون بتاعنا وابتدي ابطن بالمعجون الابيض كده. هبتدي ابطن وادهن كل الخشب بتاعنا بالمنظر ده. احنا النهارده بنعمل الفكره اللي هي منتشره جدا، اللي هي من منتجات ايكا اهو. بنعمل حامل اهو، بعد كده هنحط بقى عليه البطرمانات. انا بقى هبتدي عشان ما اضيعش وقتكم، هبتدي بقى ادهن انا كله كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبالمعجون بتاعنا او البلاستيك الابيض بتاعنا. بعد كده هرجع بعد ما ينشف بقى نوريكم هنعمله اللون ايه ونشتغل مع بعض. احنا طبعا زي ما احنا عارفين انا بطنت السلم بتاعنا كده بالابيض اهو، دهنت كله أبيض. طبعا انا دهنت السلم بتاعنا باللاكيه او البلاستيك الابيض بتاعنا اهو. بعد كده دهنت برضو البطرمانات بتاعتنا بالمنظر ده. قلت لكم لازم ندهن ابيض كده علشان اللون اللي احنا هنحطه بعد كده هيبقى ظاهر معانا. لو ما حطيناش الابيض وبطلنا الابيض كده مش هيظهر معانا. هجيب بقى البلاستيك بتاعنا وابتدي الون اللي معانا الجسم بتاع السلم. هجيب بقى الحاجه اللي احنا بنقلب فيها كده، وابتدي احط جزء من البلاستيك اهو، وابتدي اقلب اللون بتاعنا اللي احنا هنحطه. احنا هنعمله لون روز، فهجيب اللون الاحمر من علبه الالوان بتاعتنا اهو. اللون الاحمر اهو، ابتدي احط نقطه لون
وابتدي اقلب. طبعا انا هقلب بقى بالفرشه اهو اهو. بقى لون الروز بتاعنا اهو، شايفين بقى لون روز. انتوا هتقولوا لي انت بتستخدم كام فرشه؟ انا بستخدم فرشه واحده، وكل ما بعمل لون بروح اغسلها عادي بالميه. هجيب بقى الجسم ده انا هدهنه اللون الروز، هدهنه اللون الروز بتاعنا كده اهو. افضل ادهن فيه كده اهو بالمنظر ده. نخلي بالنا ان كل حته من الخشب بتاعتنا تتلون معانا باللون الروز اهو. ابتدي بقى الون كله كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هدهنه ورنيش مائي، زي ما انتوا عارفين ورنيش مائي علشان لو جه عليه ميه ولا لو جه عليه حاجه ما تتاثرش فيه خالص. احنا المره دي البطرمانات دوت هنعمله من غير اي طباعه، علشان في ناس كتيره قوي اشتكت من الطباعه. فان شاء الله هنعمله من غير طباعه، وانا هقول لكم فكره كمان تعملوا بيها من غير طباعه خالص. هبتدي ادهن انا كده، وبعد ما اخلصه كله اخلص السلم بتاعنا كله، نرجع ونكمل مع بعض باقي طقم البطرمانات. طبعا بعد ما خلصنا السلم بتاعنا دهناه باللون الروز كده، هسيبه ينشف. بعد كده ادهن بقى من تحت. تمام. في المرحله اللي هي بينشف فيها ابتدي ادهن البطرمانات معانا باللون تاني. انا عايز بقى اخليه لون اللي هو البستاج، اللي هو الاخضر الفاتح. فابتدي احط لون اخضر كده اهو اهو، وابتدي اقلب معانا كده اهو. هبتدي احط اللون كمان شويه. كفايه. وابتدي اعمل اهو. هبتدي بقى اجيب علشان البطرمانات، انا ما دهنتش الحته دي علشان هقول لكم هنعمل فيها ايه. انا بقى هبتدي ادهن معانا البطرمان باللون الجراي دوت اهو. وعلشان بعد ما بنحط الورنيش بيبان اللون فيه تجاعيد كده، بيبان اللي فيه خطوط. هقول لكم الحل دلوقتي هنعملها بطريقه تانية. هبتدي بقى ادهن بقى اللون من جوه اهو كده كده اهو بالمنظر ده. ابتدي اعمل كده اهو. بعد ما خلصنا اهو البطرمان، بصوا انا ما دهنتش بقى مظبوط. هبتدي اعمل ايه؟ هجيب حته من، طبعا انا جبت السفنجه وقصيت منها حته اهي علشان اللي ما عندوش الفرشه. وهنبتدي نعمل ايه؟ انا عجبني الشكل دوت الصراحه. اهو جبت الفرشه، جبت السفنجه بتاعتنا كده، وابتدي احط في اللون، وابتدي اعمل كده كده. بصوا انقط كده. هوريكم الشكل دلوقتي اللي هتعمله اهو. شكل منغمش احلى من الشكل اللي هو الطولي ده اهو. بصوا الشكل اهو، يا رب يكون واضح معاكم اهو. تحسوا اللي هو منقط كده اهو. يعني انا وريت البطرمان اللي انا كنت بدهن فيه اهو خلص. بصوا اهو، ده اللي انا دهنت فيه وقلت لكم انا عايز بس الدهن كده، وقعدت اعمل بالسفنجه بتاعتنا كده لحد ما الخطوط بتاعتنا اتشالت وبقى منقط كده. انا بقى هبتدي اعمل زي ما انتم شايفين كله كده اهو كده. لازم اغلفه كويس جدا باللون اهو كده، وابتدي اطلع لفوق وادهن الحتت اللي جوه دي. ممكن لو ما عندكوش الفرشه ممكن نستخدم اي حاجه تكون مثلا ودانا نعمل بس الحتت اللي جوه دي اهو. نعمل كده. وبعد ما ينشفوا بقى البطرمانات بتاعتنا، وكمان هدهن الغطيان بعد ما ينشفوا البطرمانات بتاعتنا كلها، هنرجع بقى ونكمل
باقي الطقم التوابل مع بعض. طبعا بعد ما البطرمانات بتاعتنا نشفت بالمنظر ده، انا عايز بقى اعمل لها شكل حلو عشان يليق مع السلم اللي احنا عملناه. فاللون الروز اللي احنا واخدينه كده اللي احنا عاملينه مع بعض، هجيب الودانه بتاعتنا بتاعت الودان، وهبتدي ادخل اللون كده فيها. لو ما عندكوش الودانه ممكن باي حاجه مدوره تعمل الدوائر اللي احنا هنعملها دي كده، بس بشكل عشوائي. وهنبتدي نشتغل البطرمان كله كده بشكل عشوائي جدا اهو. الودانة بتعمل على انها بتساوي، يعني بتخلي الشكل المدور كله شكل واحد سوا واحد، يعني الدايرة كلها سوا واحد كده بالمنظر ده اهو اهو كده. لو عايزين تفتحوا اللون الاخضر دوت ممكن تعملوا اللي هو اللون كده كده اللي في الحواف اللي هنا دي مش هتبان. ممكن نعمل واحدة هنا وواحدة هنا اهو. انا شايف ان هو كده بقى حلو جدا. هجيب بقى مثلا الغطا بتاعها وابتدي اعمل فيه نفس الشغل كده اهو. نكمل بقى النقط بتاعتنا كده اهو. همشي بس كده خط واحد اهو كده. ممكن بقى بحتة سفنجة نقطع برضو حتة سفنجة ونعملها بنفس الشكل اهو كده. بنعمل شكل عشوائي اهو مثلا كده. بنديها كيرف انها تبقى طبيعية اكتر اهو. نص دايرة لتحت كده مع النص دايرة لفوق اهو. تمام كده. انا بقى بعد ما تنشف هجيب الورنيش بتاعنا المائي. انا كنت داهن الغطا ده ورنيش مائي مره، بعد كده هدهنه مره كمان. ده ما دهنتوش لسه خالص. اول لما الدوائر بتاعتنا تنشف هندينا الورنيش المائي مرتين، بعد كده هنرجع مع بعض ونشوف احنا بندهن. المرحله اللي بعد كده خلاص انا النقط بتاعتنا او الدوائر بتاعتنا اللي احنا عملناها نشفت. ده حاجه اسمها ورنيش مائي اهو اكليريك. ده اللي بيعمل عازل بين الدهان وبين الميه علشان يتغسل عادي. ده بيتغسل عادي بصابون وبسفنجه، بلاش سلك، وبيتغسل عادي وننضفه عادي اهو. انا هبتدي ادهن كده اهو. بيبقى ورنيش اسمه ورنيش مائي. ده بيبقى لونه ابيض كده، وبعد كده لما بينشف بيبقى شفاف وبيدي لمعة حلوة جدا للبطرمان، وبيخليه كده شبه الازاز. انا بقى بتقل كده اهو. هدهنه مرتين. هسيب ده اول مرة ينشف، بعد كده هدهنه مرة كمان وينشف. انا ليه هدهنه مرتين؟ علشان انا عايز اعمل طبقة حماية عازلة تكون كويسة وتكون متينة يعني اهو كده. في طقم بطرمانات تانية هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس تحت في الصندوق الوصف علشان تبقوا تتفرجوا عليه. ده الطقم التاني اللي انا بعمله. ده الطقم التاني. في انا عملت طقم اولاني هحطه لكم في الديسكريبشن، وكمان كل اللي عايز الفانوس اللي جنبي هحطه لكم برضو في الديسكريبشن بوكس. هدهن بقى من تحت كده برضو واسيبه واسيب البطرمان بتاعنا ينشف زي ما قلت لكم. بعد كده هدهنه مره كمان، وبعد كده هنرجع بقى ونكمل تزيين ونكمل باقي طقم التوابل مع بعض. طبعا بعد ما البطرمانات بتاعتنا نشفت وخلاص ودهناها مرتين بالورنيش المائي، اي تزيين بقى عندكم انتوا ابدعوا فيه. المره دي انا مش هعمل اي طباعه علشان في ناس كتير قوي غلبتها موضوع الطباعه. فانا النهارده مش هعمل اي طباعه. هعمل شويه اكسسوارز كده على البطرمان وكفايه. اللي عايز يطبع في عند اي سايبر تقولوا له عايزين نطبع، تبقوا انتم محملين الصوره على التليفون ورايحين للسايبر تطبعوها. قولوا له عايزين نطبع الصوره دي هيطبعها لكم وانتوا واقفين. او في ستيكرز بيتباع برضو بيتلزق على طول ده في اي مكتبه. بصوا احنا اهو البطرمانات بتاعتنا خلاص نشفت وبقت تلمع كده من الورنيش المائي. انا هجيب شرايط الستان. عندي شرايط ستان كده اللي هي الصغيره دي، وفي شرايط السنتان اللي هي العريضه. انا ما كانش عندي الصغيره، فالعريضه دي قسمتها نصين بالطول كده وخدت منها شرايح زي كده. هتقولوا لي عملت ازاي الفيونكات دي؟ يعني حطيت فيونك هنا وفيونك هنا كده. بصوا جبت دي كده، حطيت نقطة بالمسدس الشمعي كده، عملت كده اهو. بصوا
وبعد كده جبت دي وعملتها كده اهو، بقت معانا فيونك، ولزقتها وحطيتها واحده هنا وواحده هنا. تمام اهو. هجيب بقى المسدس الشمع بتاعنا، هجيب شريط الستان بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه، وهعمل فيونك. هعملها ازاي؟ هقيس الاتنين طول بعض كده، واقوم عامل كده اول ربطه اهو، واقوم واخد تاني الطرف ده وتاني الطرف ده اهو، واقوم عامله كده وربطه كده اهو. هتبقى الفيونكه بتاعتنا كبيره، احنا هنقعد بقى نظبط كده فيها لحد ما تقصر شويه اهو كده اهي. تمام، الفيونكه بتاعتنا اتظبطت اهو. عايزين نقص الطويل ده، بنعمل ايه بقى؟ نقوم جايبين المقص وقصينه كده بشكل زاويه كده 7 لتحت 8 لتحت كده، عشان تدي معانا الشكل ده. شايفين اهو، اقوم عامل برضو نفس الاتجاه هنا. عملنا الفيونكه بتاعتنا كده. هبتدي بقى اجيب معانا ده انا جايبه من مكتبه، الورد اللي هو شكل الفيونكه ده انا جايبه من مكتبه. هبتدي الزق وردتين كده بالمسدس الشمع اهو كده، هنا واحده اهو، وتحت هنا واحده، تحتيها واحده على طول اهو كده. وادت معانا البطرمان شكله حلو قوي كده، ينفع كمان للعرايس. هنيجي بقى نقفل. انا عملت البطرمانات بتاعتنا كلها، انا كنت بعمل معاكم قدامكم 3 بس انا عملت 4 اهو. هجيب بقى الحامل بتاعنا، بصوا انا زينته بالفيونكات، والفيونكات اهي، وعملت منها فيونكتين هنا. هجيب بقى احط البطرمان بتاعنا بالمنظر ده اهو كده. احط بقى البطرمانات بتاعتنا كده بالشكل ده. شايفين شكلها حلو قوي. انا كان عندي بطرمان قصير كده بالشكل بالمنظر ده، هحطه تحت هنا كده عشان يبان معاكم قدام اهو. عملنا احلى طقم توابل ممكن تشوفوه. ده زي ما انا قلت لكم الحامل اللي بيتباع غالي، عملناه بقطع الخشب. يا رب تكون فيديو البطرمانات عجبكم، والبطرمانات بتاعتنا وشكل البطرمانات بتاعتنا عجبكم. وان شاء الله هحط لكم الفانوس ده اللي هو الفيديو ده، هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس، اللي هو الوصف، الصندوق بتاع الوصف اللي بيبقى تحت الفيديو على طول. لو انت اول مره تخشي لي القناه، او انت اول مره تخشي لي القناه، ما تنساش تفعلي الجرس وتعملي سبسكرايب وتعملي لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله لما انزل اي فيديو. يا رب الفيديو بتاع البطرمانات يكون عاجبكم، واشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي. ومن هنا للفيديو الجاي اقول لكم في رعاية الله، سلام عليكم.